Shalom. Orasma buat taganupan Bapak Inang sunai kaya soman nama poso jape Marianan. Diar PPPK kita lawan tabay panorangon. Jauh kita melalui hatani Tuhan nagabi tadah pertunduin banta bani sadarion. Imai asia diar pertong ke melalui kita. Bapa namin di surga, siur jalon nami hatamu nagabi tadah pertunduin nami panotap ibagas nama muka khorza nami bani sadarion asia jariham para mulai ham nami Bapa. Sebuah tongon sadari on boy dalani hanami ibagas arosuh ni uromu dok maham Bapa segorang anakmu Yesus Kristus hanami martonggo amin. Bapak inang kita ganupan hatani Tuhan nasyalon dos subata bani panorangon ibut main bani 5 Musa bindu 5 ayat 10 waluh sonon mahatani Tuhan tak ulang ko marbakis jangan berzina. Kita ganupan na hinargani Tuhan ta kata nokanay na untuk subatay ay mahatan ay padas Musa kubani bangsa Israel na sihol masuk hutano Kanaan. Takas torangi wotoh kita buku 5 Musa on ay buku na itulis na lako mengulang kejadian-kejadian na dumay lewati bangsa Israel mulai humbani keluar sadia pun Masir. Itulis hubani generasi kedua bangsa Israel nasul masuk ke tanah Kanaan. Jadi secara sejarah memang kata on dumma ongga itangar bangsa Israel bani panorang ai, tapi itangar oleh generasi pertama tiki ibere matitah hubani bangsa ai tiki Musa pacupah pakone bata idolok Sinai. Jadi halani domma laho masuk bangsa on hutanok Kanaan. Jadi perlu tetap iparatah parhitehon sada kisah ulangan ahana onggay jalahon sadia humbani nebata. So nok kan disebut kon hanami ay kata on dos subani bangsa Israel generasi kedua nasyul masuk hu tanah Kanaan. Jadi merhitehon hata on bolang din takas sonah ada tongon goluh na yarapon nebata hubani bangsa Israel nejia sebagai bangsa na doma ipaluah ipilih nebata janah manjalo bagah-bagah aima tano Kanaan. Jadi bani hata on secara khusus bani hata ulang homer bakis o mengatur sonaha tongon bangsa Israel sebagai sada bangsa pilihan nebata sonaha sadia mengaturkon ibagas nadear perseoran ni sadia sesama sadia. Anggoy perdete hita memang larangan ulang marbakis on dumuhubani konteks ni sedih sebagai bangsa na domay paluh na ibata sada kemajuan na sangat luar biasa doon. Itong-atongan ni sadaya halani halani memang pasal perbakisan on ang giwakon hubani hasomalan ni bangsa-bangsa ba ini panorang ay sada horja na somal doon. Sada horja na somal ihurjahon sadaya tapi anggo bangsa Israel sebagai bangsa pinilih ni nebata sebagai bangsa na dumma ipaluah nebata langboy sa dia makurzahon ahana dumma somal ihurzahon oleh bangsa-bangsa na leganay maningon adong do sada hal na mengikat sa dia na membedahon sa dia sebagai bangsa pilihan ni nebata janah sarasada na membedahon sa dia ay masalah larangan ase ulang marbakis. Takas toran gotoh kita Bapak Inang ang godong masada horja parbakison hal na sangat hatahonon ilanggar izon ay adong sada hubungan tanpa sebuah ikatan, adong sada hubungan tanpa sebuah kesetiaan. Padahal kesetiaan ay masalah sada hal na sangat maharga dumuhubani hubungan bani sada perrumah tanggaon. Nah, jadi ibagas perbekison huma salah sada hal na menarik ay adong sada boy hatahonon pemuasan hawa nafsu. Pemuasan hawa nafsu nalang terkendali, nalang rusukon oleh nebata. Jadi bagas larangan ulang homerbakis on ipangindon hubani bangsa Israel nejia rosigo bata bay panorang on bahasa halak na Israel rosi halak porsay bay panorang on harus menghargai sebuah kesetiaan ibagas sadu hubungan pernikahan harus menghargai huma hatahonon keinginan-keinginan yang tidak diumbar secara bebas halani mereka
adalah bangsa pilihan ni Naibata. Dong hubani konteks sonaido ase dong larangan ulang humarbakis hubani bangsa Israel na ijia. Dan Bapak nang kita ganupan ang giwakon humabani panorang pangajarian ni Tuhan Yesus larang merbakison ibere sada pemahaman na baru. Ang larang merbakis bani panorang na ijia zaman bangsa Israel ay mahatahonon adong pemahaman merbaki saya dong sebuah kontak fisik na terjadi. Tapi bani pengajaran ni Tuhan Yesus perbakison ay HP dong may bukah sanggah adong ibagas uhur atau pikiran ni sasahalak pasal ozi hubani naboru atau pe dalahi naligan. Pandoha tahonon perbakisan menurut pengarusan ni Tuhan Yesus aima kesetiaan ni sasahalak untuk menjaga uhur pakon pikiran ase ulang hatahonon ozi mangidah naboru nalegan atape dalahi nalegan. Tentu angge bapa kita Bapak Inang bani kondisita bani panorang on larangan hatane bata ulang pemerbakis on sangat-sangat relevan. Halani takas rombangi botoh kita gue namasa itongah-tongah per rumah tanggaon angge bakon bani konteks ni titah on. Salah satu faktor itu karena begitu banyak pasangan yang tidak setia bani panorang on. Takas di botoh kita dong istilah-istilah na baru muncul pelakor piai, pebinor piai na hatahonon akarnya lahir dari sebuah hubungan tanpa ada sebuah komitmen, kesetiaan sonai huma age moral untuk menjaga diri ase ulang oji hubani halak nalekan. Tentu hataon ondos relevando mahubata bani panorang on ase ibagas na mandalani goluh tahita bay panorang on. Tetap may dingat hita no panayay hatani Tuhan na mangojur na makatahon bahkan melarang kita dengan tegas sebagai Israel baru, sebagai orang Kristen baru na duma manjalawan hata ni nebata agar bisa hatahonon disiplin ibagas parajan diri, disiplin ibagas komitmen, disiplin ibagas hatahonon menghargahon ikatan na duma ibere na ibata hubatta. Seperti Tuhan mahita Bapak Inang jape marianan nalah menjalahon hata ay terlebih laho mandalan kon. Amin martonggo mahita. Tuhan Bapa namin di sorga, ditetupa dumandos hata muhuban nami bay panorang on, ajariham parmoleham hanami. Boy tongon yarusi hanami tar lobihi orzaon hanami ibagas na sadari on, ase goluh na yung bapay ibagas na sadari on, ay mga goluh na boy pasangap kon goran mo. Idok maham Bapa, gas goran yanakmu, Tuhan Yesus Kristus hanami martonggo. Amin.